To je gornji Henry. Ajmo to Ko vam je ovaj ovdje u policiji? Ovo je naš dragi menadžer. Menadžer, gentleman. Doktor Dragi Ivo. I on nas sad financira da bi mi snimali ovaj spot. On ima rakije, ne? Normalno da ima. Biti... Predsjedniče, ima rakije. Predsjednika ste zatrali. Predsjedniče, kako ste? Jeste dobro? Marš u pičku materiju.